Kardom, pinadab abirta thanbang pinili malintimung pi, nonarjuik tha, bertang ton pen. Sarihuti borlangso arlongwuti borpung rongasar kachingruma mei ahin pen alang litu mahavar ason kiduk kisung alam perangke kahumrida mahot ng Cepaklangdun. Niphain koira pliar ni lakhain koira phon nilip constituency ka parlo sarihuti borlangso arlongwuti borpung rongasar kachingruma mei borlangso nakoy tiso LP school hemalong peman pon. Labangso me rongasar long kitiron pen si pehem pupon. Labangso inglong havar ron koira trok siya rongasar chetong pen chingrum si ardi dojot pen alang nitum kiduk kisung kejog ji lamray deng pon. Towar misen kave pen chenglok se kachelang avar sai kave milang kave kaduri alam rongasar atum pen chethan pon rinti. Kadu kave alam rongasar atum pen nang chethan dun rinti. Lapen MLA kilik aprangjong si ajada sai nang pipete MLA kilik ta nang cherap dun thekthi puta kether padopon. Kilik duji dogdog wang chochot local emisian ta nang chihumri re nang chelangle akeng pak anta nang chibibe puta rongasar atum pen ningje pon. Lasinili tum rongasar atum ardi dojot pen chesong ponji puta nang pachini dun. Maying samjin pen ok anchu pen si mai chekak pon chikihola pen Hilary Tiso 365 News India. Hangga lahano nilitum sarihuti lapen borlangso lapen borpung arlongmuti nilitum ningkan pharosu selu dagedo sutame nilitum aphan tuwar awar saikawe nilitum pudano dangte school pendang lok segechelang pendang lok pirthe nitum akesung kesun e kesung akenang ge nitum ke tuwar kawe posinitum anake sung lo sutame ningkan pharosu se sutame kidam tang ko an election pathulone lake alang tum hisini lo sutame nilitum aphan akerap pini ania theglong le la si nilitum pini abangke sarihuti borlangso borpung arlongmuti rongasar atum chingrum pet amai pe nilitum pini arjablo nilitum ningi thi ningi punglo lasi pini pe nilitum aphan sarkar tumta labangso towar delong yong siawar sai nang pipel podang te nilitum non kivang yilang election bang kivang ye election bang nilitum बहुत पिथेक थई पुसी निरतुम पिनी सो दाक पे निरतुम रोंगा सारा मैं पेन निरतुम चिंगरुम पेसी लबांग सोलाम से निरतुम दाक ना तफान के फाइगलो Ingdeng koira kathom Boro Martyrs Football Championship langhin pathiok lamalong pathupang chengpon. Patumini phain koira phor ni porphai hini apor malom pen pathupang chengpon si EM Tarendra Brahma pen lamthei si hini thanpon lapen bol patikung ponsi puthot porphai hini ra chitim malom pen Rajapathar SA lapen langhin SA atumang bongsi pathupang chengpon lapen te pupu ke thek homan chit ajok apora teng pen gol chipilong ledetlo lapen puthot try breaker chithur pon along langhin sport association atum 4-3 goal thapsi chiphai ponlo Alihiaman pen angka chitongdun KAC EM Tarendra Brahma VDC Chairman Kansai Basumotari Langhin Municipal Board Chairman Komal Brahma Langhin Sport Association Chunbang Tarun Basumotari lapen Penangan man pen ke doatum chitongdun Langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India. Aji 23rd Boro Martyrs Jundu Cup Ajir Uddodoni অনুষ্ঠানত আমি আগত যে আমি জাক জমকতাৰে কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি কোভিড-19ৰ যি প্ৰকোপ হাহাকাৰ লাগি গৈছে যে পেণ্ডামিক সিচুৱেশ্যন সেইকাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা টিম দূৰৰ পৰা মাতিব নোৱাৰিলোঁ আমি দুখিত কাৰণ আমি চৰকাৰৰ যে নিৰ্দেশ এইটো পালিবই লাগিব আমি দুটা টিম কাষৰ জিলাৰ মাতিছোঁ নগাঁৱৰ এটা তাৰপিছত মৰিগাঁৱৰ এটা তাৰপিছত আমি কাৰ্বি আংলঙৰ লোকেলি যিখিনি দূৰৰ যিহেতু আমি খেল ডাঙৰ পাতিবলৈ হ'লে আমি একমোডেশ্যন লাগিব থকা জেগা লাগিব তাত আমি এইটো চৰকাৰৰ যি প্ৰট'কল এইটো আমি অমান্য কৰিব নোৱাৰোঁ চৰকাৰৰ যি কোভিড-19ৰ যি প্ৰট'কল সেইমতে আমি খেলটো চলাই নিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যি হওক আমি ভাবিছোঁ ভালে ভালে এই খেলখন পৰিচালকসকলে পৰিচালনা কৰিব আৰু এই খেলখন আমি লাংহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু বড়ো শ্বহীদ ন্যাসৰ
সহযোগত এই খেলখন পৰিচালনা কৰি আছোঁ। Labang so Amerika cari pon sai sing rong pi lapan aluhi ke pachini pon Budheswar Hanse. Lason sa aluhi ka chetong dun Rabindra rong pi abarim KSA P Dili KNLF a chairman Thong Teron Sarsing Teron TP Hanse Arling Deli Chabang Jiten Hanse Muniram Ronghang abarim UPDS Marlop Timung KUYA Rajendra rong pi abarim EM Penchenglok SGB GB lapen Prekja masong atum chetong dun Rabindra rong pi P Dili atumpen Lamthe ka pachini pon ke non apor karbi arat ka chingrum nang ji aporlo athe karbi atum non ke dola ke asan chom ason se theglong hempre ke hang asong do olo lapen hempre ka joini afran ka chipinang ta do olo lasinon ke khei si chingrum pet penle hempre khang ponlo nang poda ka chetong dona rada tumaphan than pachini lapen ke NLF ke PLT lapen UPLA asong pen rat pangri atum pen chingki chithan pon bomlo lapen phan thok kep an ke ka chingki ta pate ponlo lasi Phan pharoi si ka chingi ka che than ke pachun pon thujia phan rada tum ka che rabdu nangjia ke nang sot puta than pachini non la bang so CCU a song along bang flikep so se atum ke chikroi dun lo lem dam ra pet jia phan la pen non ki kroi dun de lang atum phan ta chingi che thana bang ke ing ton te lang karbia tum ning si ke do thek thedat ajok si piniar ni ka karbia tum ani ke hanga hemprek long le dat lo pupen chenglok penang analam che than chimum pe do pon si me ing samjin pen pachun pon Patumini phaing koira phorni dilai pathok lamalong kese dilai head branch atumpen patir piponsi dilai youth empowerment football knockout tournament 2020 men and women football angdung kiti pathupon Sopin so atum kelong anong a sika suri cap lapen sorlo atum kelong anong a sika suri ner cap Sopin so ang bong kapathupon Brain United FC 5 goal lapen fishery owner FC 6 goal lapen sorlong bong kachipati pon along dilai FC 01 lapen Okehai Ketok FC 01 pini dilai KSA branch atumpen football knockout tournament kapadopon ang dungkiti nong eke pajir ame long aluhi atumpen nang kachetong dun Joy Sing Timung social worker DD Dr. Jirjar Phura DPS SI Munujol Gogoi Mount Everest Gotom Terang CEC Raju Ingti CEC Budho Terang Vice President lapen Baliram Ingti BO atumpen chetong dun Patumi football knockout tournament ang dungkiti ka pathupon along ing samjin pen pachunpon. Pini Alberta ke lapuan sa kangton iglo arni kemi kardom.